Halo. Hah? Hakbom! Oh hakbom! Thank you. Jumpa Eugene Son untuk Warada Igreson 4 permena ai kembau Eugene Son unjok malwata madu khandru spatam kebun. Wala sa Yang ni gino pesan Pak Eugene bila inti bau Pak Eugene unjok kapal kita. Berarti menjumpa begitu job. ada wadi kajing smoret kawe jung baba Eugene, kajing e jung baba Eugene, yang i kajing IT jung baba Eugene nam ta jungi kipat konstitusi, bukan konstitusi, tak ada ngi kun semla, dak kajing e ni penjob baba Eugene, dak kajing e kajing smoret. Mentah ada Pak Eugene unjok, bak buka boleh antara kemampuan konstitusi. Ko ban piu ya kamu pulang konstitusi, kumba bele i pa jung i in bot dien bat inang nyai tre khamba su. Kata, wara ya kajing roy jung par. Tak hampir hukum ki dia. Kita kebagusan deh ke sport we badi kun samla bat boro giwe ki sebentar nam ta giduk suk kirang li kumba jurong ipa dan impact imkit imba irang li giduki giduk suk kata hi Ini Pak Kim. Ada. School jaki surat ke baila tu ibadah la pemusrah ingat ba kun ditinsan sa semir bentang jeung iban pendat iki baru ke baila. Yang dari Fipat sama kan saya ke Fipat Pak Eugene ulek antara kemau pulang. Ibon ma ke coba karam le gomba injin di sibakha bat nga ti ibon gam ti bai madang idang si iklan no te kadang sa kan te kita can first and foremost bai idai ban le Fipat. Kini kejing job kawan kini kejing warak ya kejing job kolong ba kejing kejing i jumpat ba hi yo yai madeng jingi mo ba eskison te menta kejing i jumpat ba ye kipa unjur yo kun tak ada warak ya kejing job mau pulang konstitusi. Nama tak setiap hari buka boleh Pak Eugene. Kau kata dia nama pulang tak setiap hari buka tadi. Nak kata ka setiap ka ba iba Eugene le ke ke ba latu ban le bat in supun irak kam ke be le. Kau boleh tak?